Alright, 100 Spartans, sanibingelela nonke babukeli emakhaya lapho sikhona phansi eWitbank Malahleni ezinambeni. Babukeli khona udaba oluhambayo namhlanje elitrendayo, sibonile laphana abafowethu nodadewethu be-EFF bagijima lapha babalekela amakhamera kuthiwa bathethe imali yawo amandiya bavela laphana eward eward 3. So ngenhlanhla babukeli sinabo sibafunile sasabathola abafowethu kuze namhlanje nabo bazikhulumele phela kwenzakaleni ngoba manje igama labo aliseselihle ngalendlela lena EFF ebefisa ngakhona, bangathi bamosha inhlangano okanye benza izinto ezirong emphakathini. Bakhona, as you can see ngihlezi nabo ababo-3 same people ebebadla phansi amakhamera asemva kwabo, bazozikhulumela bazochaza ukuthi bona kahle ingabe vele bafuna izimali emandiyeni okanye mhlambe bebenza into ephethelene nomphakathi na. Sanibonani bafowethu nodadewethu. Yes, ningabafowethu be-EFF from eward 3 eMalahleni. Yes man, sinibonele nigijima emakhamareni man, niphinde nabuya kithi since ama-Spartans anigijimisile zange nithole. Njengoba nibuyile senibuyile game stool bathi games driver rank game 2 uyabona. So kahle kwenzakaleni, ingabe mhlambe khona into eniyenziwe ngokuthathwa la kwamandiya izimali, because I understand ukuthi umfowethu Malima uthi abafowethu mabahlale lana, khona abafowethu abavele KZN kuthiwa mabaphume bahambe labantu laba, nina nithatha izimali ngamahlebezi, nina nithini kuloko? Ngicela ukukhuluma sisi. Yeah, mina nguSonto Thabethe wase ward 3 we-EFF. Angisabi futhi ukusho. Yes. Besingafuni i-donation emandiyeni, besihamba siregister abantwana ama-new voters abantwana. Then kwenzeka ukuthi like isikhathele safika sama lapha emandiyeni. Masifika sima lapha emandiyeni, wona khona ngitshela uLebu ngithi Lebu mina ngomile. uLebu uthi okay athi ngikufunela i-cold drink la. Uya lapha emandiyeni utshela my friend awusinikeze i-cold drink, my friend vele uyahleka ukuthi EFF uthi ya nami EFF yabo usinikeze i-20 ama coin. Uthi naye hamba no thenga ngayo i-donation naye. Siyakho is fine, siyabonga siyahamba. The next thing sesiva iflate emuva yabo. Siyajika siyabheka. Uthi ngicela nibe lapho asiyama. Mase sima uvela usekathi ngifuna ukunishuta nivela kuyiphi inhlangano wayinhlukumeza amandiya, you see, njengoba niyibonile i-video ukuthi ithini. And of which ayisinjalo lento sina besisebenza. Yes, nethi simoshile kusho ukuthi ngokuma kulela ndiya lela salicela i-cold drink indiya la sinikeza i-R20 njengoba sesi-exposekile sesigijima all over. Bathi nidla phansi. Ubuthi wami before man, nawe ngomunye wabafowethu, umfowethu-ke lo simbonela agijima-ke number 1. Uye uzochaza kahle ukuthi kuzenjani adle phansi ashiya abomama ngasemuva nama-umbrella. Bafa kwenzakaleni futhi? Ga ke dumedise hape ka lebitso ke Lebohang. Ke tswa mo ward 3. Wa tseba nna be ke nahanne hore mfo o tlotla o nna straight a re botse gore na ho etsala jwang. Jwale yena ho tla ho rona o tlile sa tla a kitchen ka camera and a sa memeza mphakathi. And I remember how memeza mphakathi hore na mashodi ke a kene mo warding mo around. Vele mphakathi o tlotla ha o tla o tlo shaya angeke o botse gore na ho etsala. O tlo fitla o shaya. Then rona hore re tsamaye re ba le be re phepisa thini impilo zethu, because thina singenile mandini sacela i-donation ya cold drink. Le ndiya la sinikeza le mali yawuthi sithenge cold drink. Mase sithi sajika lapho lo mfo uyakhuluma uthi hayi man uzani la sayema thina simaza ngithi nawenza njani. Mabuya lapho uphethe camera warishoot. Akazibuzi ukuthi nasifunani siyenzani. Sifika samemeza lapha athi hayi labantu bamosha amandiya bathatha imali la amandiya. Bayabona iyo lento leyenza ukuthi masamemeza amemeza umphakathi rithine sesiphuma sehaba. Kuyezwakala. Siswami nangu siswami wokugcina naye uzozichazela ngoba wonke umuntu at the end of the day kumele azikhulumele ukuthi why bekadla phansi, bekwenze njani. Asishiye umuntu, asithathe ihlangothi, asithathe side esingama-Spartans. Thina mayenzeka siyidocumenta manje, sishuta manje, sikhipha manje. Siswami kunjani? Yaphila njani? Siyaphila. Igama ngothandaza kaMathebula la eWard 3.
Yebo thina besifuna silokhanje sifuna abantwana sizoba-register. Yes. Yebo. Okay. Masifika lapha endiyeni Yes. sicela i-cold drink wasinika zi-20 sinayo i-EFF. Yes. Masisuka lo bhuti loya usale emuva uyaflata so zama. Yes. Yeah, nifuna la nifuna nidla ayilokho. Phakama isibindi. Ngaphakama isibindi dadewethu. Ngapha amanzi angcwele lapho msinike usiswitch amanzi. Aphuza amanzi. Yeah. Yebo kwaba kanjalo. Yeah. So tha nifuna ama-500 emandiyeni nifuna imali emandiyeni njani sathi thina sifuna ama-vote si-register abantu. Yes ngoba election nawo seyafikile. Yeah. Si-register abantu lana. Yes. So acala ukusigijimisa sagijima vele. Yeah. And hape uPaula nyane bafu. Yeah. Wayibona le ndaba yokuthi nani thina singenile sazosebenza. Yeah, injalo lo baba kasazi nasibuya kuphi. Yes. Mara thula re-check-a re sebenza le ward efana iward yethu le. Wanga understand? Iward le level ayebe re sebenza berele ngale emgwaqweni. Yeah. Amandi yakuphi angale komgwaqo? Ngapha musikse 29. Berele amandi ngapha wona berele ngale. Ayingena lapha mandi rajika za so. Amandi wase 29. Wase 29. Ngifela e3. Revela e3. Bere sebenzela ngale ko Mpumelelo daycare. Abuya ka tla ka mo rona re batla batho ba tlo re voutela re batlo tseba rona motho o tswa kae because ke wati haufinyana le wati ya rona re tlisa a be rona re teng gone e sebetsa a re sebetse kaofela. So wa ba le misunderstanding wa bona le ka rona re batla 500 mandi. So nna ke le ka o bona wa ka cause ntho o sa ikentse media engwe ntse Alice be ke bona le simple ka bana 500 e tse yena itsene re batla di 500 amandi ya o re ka lata ka botsina ne re batla di 500 o bona ntho re khopetse mandi emfela e one re khopetse cold drink a re ne ya chelta cold drink it's cold drink a re ne ya chelta cold drink 20 rand ga tsama o re thibile se re le ka mo mthako wa re kitchimisa ka camera. So ha bitsa mphakathi le nna ke se eme bona ne ke tlo tiwa ke tielo umsebetsi o go etsetsang organization wa bona nna ne ke batla o etsetsa organization msebetsi ha ke isa re lo batla chelta mandi a e jwalo re gopela ha be le mistake o yenzile lo butile a ikolele na self because azange ratele imali mandini. Awuthi re funa imali mandini sifuna na azange sayifuna le imali. Yeah, ne kuyezwakala babukele emakhaya bazikhulumele udadewethu nomfowethu lana bathi bona kahle bebangayanga emandini bayocela izimali ama-500 rands. Bebahamba benza i-door to door benze njani na? Yes, niregister abantwana into ezinjengalezo. Kodwa umbuzo omkhulu esinawo singama-100 Spartans ukuthi siya understand bebenza i-door to door. Then one of our journalists liye laba confront lababuza ukuthi mara indaba nenze into enje azange bakhone ukuphendula indaba mhlambe budadewethu ningazange niphendule nimchazele mfethu ukuthi hayi thina senza into enje nokuthi nibaleke na. Wa tseba wa re ka sa mo fetola mothakong. Yes. Ke case ya rona le ena ha tla ka rona tlo ga approacha in a good manner. Yes. Uthi le rona sa re shoota ka camera. Yes. A re blela ga vandalizer mo wating ya bona mo manding a bona re ha go botsa before a ka re shoota ne re tlo mo fa chance if a re butse rona re etsa eng. Yes. Jwale yena o tlile a sa rasa rena re nkela mandi ya di 500 re etsa eng and le mandi ya la ka fitla ona ha ga batla di 500 manding ao re fitlile manding ra khopela cold drink ga ka bona ngwa cheese and donation ha ga fitla mandi re khopela donation ya cold drink Diamond vela a understand a re fa cold drink. So ale ya 500 e se trend manje rona ne re batla di 500 ke yona ntho engwe tsang bohloko because le nna ya moshela lebitso la ka organization o re nane o lebu o etsa di donation mo sa hlokane wa bona and le nna no tse gutlile bohloko ka ntho a entseng because le nna o tena ba mfounela hae ba mboza ga ntho o etsa le ba ke ntho tse lo di etsa all South Africa se mbone le hono rona ke etsa and ke yona ntho e bohloko at least le yena na le no tjena a tlo ikutlwela before a tlo poster or a re botse before poster ntho ne le batla emo wa bona yena ha re botsane so fihla poster fela a tsamaya wa understand. Ngiyabonakala le video ne angibuza athi mfethu indaba nenza into nje anihlula ukumphendula indaba beningaphenduli nimtshela ukuthi nenze njani bengeke ize ifike lana asithathisa isite sifuna ukuthi nibe ntini sifuna umphakathi wonke wazi ukuthi kwenzakaleni because manje ku video kuclear uyanibuza ukuthi bafo indaba nenze into eso
indaba animphenduli instead nidla phansi lapho nigcoke ini Erika. iregali